Hai menaza ting choma I awang riame zai namai go Zeme news man sage hai menaza klum. Namai kena keuzi kreuses na ting kumchang na zang kai kechum rimai ting chuak de riguman sa Zeme ko gena ina hai mena hangya polia gai de radlei. Nagaland go Deputy Chief Minister Patton saja wangdai rabge Nagaland government je magda be party ramne te rabje chunarya ngo pemre leje kachu dile kagane NDPP binai BJP mne wangdai rabe Nagaland government du te dai go leje Deputy Chief Minister Patton sale zaina Nagaland BJP office ge teti be summa ge medium so ge Union Minister of State for Minority Affairs John Barla the BJP national spokesperson and Nagaland in charge Nalin Kohli jai Deputy Chief Minister Patton says Nagaland ge NDPP binai BJP mne seat rex roge NDPP mne seat hadai ge hlijen tagli je cheu jai BJP mne sin kai ge hlijen tagdile je ka cheudile jai chige NDPP binai BJP mne hnai kum Nagaland election ge du seat hadaya dui pakule je ka cheudile Zaina anui hai mena chira hangge kanang bzigine India ramgu income tax department mene rangai bisamje nangnui hai mena soge lagai de radle India ramge lungmle ne hai mena Aadhaar card banai PAN card ja link te hangge nangsing lei jeka chedle chpo zigine chaugu me chunaria India ramge lungmre me Aadhaar card banai PAN card je link te mangmle na link te klodu lo jeka chedle za income tax department mene rangai kadai be Aadhaar card banai PAN card link te lumle ne nangnigu Aadhaar card banai PAN card je link te ludme zaite magrame ka chebe bugu process je pi rahange ai ge rangai ptak je nangni hai mena soge liagai de radle zaina Aadhaar card banai PAN card link te lumle ne nangnigu Aadhaar card banai PAN card je chuna link di mei link mak mei ka chebe pi rahange je rai lang ba step 1 ge nangni SMS je ka chibe rawrange teleura design na nangni SMS ka chibi ge capital letter ge na UID alu PAN ga lu je space pe ga lu je nangnigu Aadhaar card number je 12 digit rogera za space pe bam pe ga dai lu je 10 digit permanent account number PAN card rogera za ipo chang de nangni SMS je 567678 magna 56161 ipo number ge nangni SMS je send te gara ipo chang de na nangni ke chei na ko gai de na nangni daga SMS wang dai gu de na nangni gu PAN card banai Aadhaar card je link lei de na nangni gu message je nangu Aadhaar je PAN ge already linked is a langwangu English gina Aadhaar is already linked to a PAN number in the ITD database. Thank you for using our service. Achuse Raulu nangni daga message je nangni gu inbox ge langwang dai gu dele je ka chedele je nangni momak je nangni gu Aadhaar card banai PAN card je link te magle bam di je nangni daga message je achuse Raulu je langwang dai gu le nangu Aadhaar je PAN ge link mle Aadhaar is not associated with PAN number rogalu je in ITD database achiro lu je nangni gu message ge langwang gu le je ka chedele ai po blam je nangni haim na nangni gu Aadhaar banai PAN je link di mei link mang mei ka chebe chir hangge kanang bzigne liagai ka dai dele za India ramgu spy Indian Army mena LT General MV Suchindra Kumar ka chibi peuje chuna Indian Army gu Vice Chief ka chibi peu hange klangai ka dai dele se ka chidile zaina tingte ge Indian Army Indian spy megu Vice Chief pung jabam be peuje chuna Southwestern Army Command ge langai je chuna pane Army Commander je pungla le je ka chidile zaina India ram spy Indian Army Vice Chief ka chibi peu chuna klangai jabam be peu LT General MV Suchindra Kumar kachebi peune tingtige Indiaram spy go Deputy Chief of Army Staff je phung jabam dele je kachebdele jana tingtige Army Vice Chief LT General MV Suchindra Kumar kachebi peune Indian Army go Vice Chief phung mag soge LT General ES Binder kachebi peune Army Vice Chief je phung jabam kole je kachebdele kagane chuna pchua Army Commander hange Southwestern ge langai nele je kachebdele
Za India ramgu Union Minister Bhupinder Yadav kachepipune saje South Africa gnek derege haradi puirogdu za makko puiroge pakchilang ba chita kachebe haradi pui kreukuna India ramge wangdara ba kammai design te wangai gudle ze kachule za India ramgu Union Environment Minister Bhupinder Yadav ne znai ba mai ge saje South Africa gne haradi pui derege pakchilang ba chita kachebe pui kreukuna za India ram te wangze Madhya Pradesh gu National Park ge kai gule ze kachudri zai teti beting kumgdu nambibia kachebe bamgina haradi pui chita gde rege pakchilang bate wangze Madhya Pradesh ge pui ti sedu kai gaile ze kachule zane South Africa country gene India ram haradi pui gde rege pakchilang be Chita kachebe pui kreukuna pungwong rahange India ram gu C-17 transport aircraft nei limbize chuna South Africa nznai bamai tingchoge tetele ze Yadav ne sali zai South Africa gane India ram Madhya Pradesh Kuno National Park kachebe bamge radi pui gde rege pakchilang ba chita kachebe pui kreukuna te wangra brog ze pesai pui sna zai pui mingye le ze sali za India ram gu gde rege hadui hnei rogdu telang ba za gde rege hadui hnei telang ba world longest river cruise MV Ganga Vilas kachebe namai kana ke zikr just nothing kum chana jang kai ke chum ri mai ge dubri Assam kachebe bam ge wang chang kai gudle za kachedle za ai po gde rege hadui hnei roge telang ba Ganga Vilas kachebe za India ram gu Prime Minister Narendra Modi ne tetibe kre ke zikr za ke chum ting kum chana ja kai ke chum mai ge Varanasi Uttar Pradesh kachebe bamgine inaugurated ze let pakai betate gadele ze kachudele zaina wangdai rabek zinkeu zike tingkum chana jang kai chumai zaina North East State Assam Dibrugarh ge aipogde ge dui nei ti langbe Ganga Vilas kachebe wangchangai gule ze kachudele Zane North East State Manipur ge G20 aigde rego global business community hange B20 events Manipur state government mena host gai bige country inkai ke chumme wangje participate gule je Manipur ge government mena sale Zane aipo Manipur ge B20 conference bamra bizen mai kana ke zikr sna tingkum chana jang kai ke chum ri mai ge bamgu dele je kachu dele zai chige Manipur gu chief minister N Biren Singh Som Prakash minister of the state commerce and industry Zai Dr. R.K. Ranjan Singh, Zai Minister of the State External Affairs. I'm about to see B20 conference bambige wang changai gule zaka chole. Zane North East State Manipur India ge I global business community hangene B20 conference event let kaibige delegate changza country kai ke chume wang ra broge ze Australia, Argentina, Bangladesh, Bhutan, Chad, Canada, China, France, Greece, Iceland, Japan, Nepal, Russia, Seychelles, Singapore, South Africa, Switzerland, Tunisia, Uganda, United States, the United Kingdom. I'm about to wangai gule zakachudle. Za India ramgu Prime Minister Narendra Modi ne nznai ba mai ge saze BJP mgu commitment za Meghalaya banai Nagaland ze te into churable ze kachedle BJP President JP Nada ne tati be sum mai ge Meghalaya gu manifesto ze lia gaidle za Nagaland gu ze tati be dam mai ge manifesto ze BJP gu lia gaidle ze kachedle za India ramgu Prime Minister Narendra Modi ne saze Meghalaya state ge dichu za into chu bethara ma development ze be bam sangnige pegai gule ze kachedle zana Zeme man sa kibom le ne ze samchi to gai bechuna nangting cho se to ma bu sam to kanang bze hegi gu Zeme man sa ge lia dai gule chpo jigna haim na ze hegi gu Zeme man sa dung kingai zebam rahange kyam gai dile aigina na maik na ke zikru ze snating gum chana jang kai ge chum rimai ting chuak de regu man sa loi gai dile pe gai jang kingai ni mle ne ze to dile